Ayan, 2-0. Tidal Wave, that bang. Favor po, Ititepeng. Another 2 points, Tepeng. 0, Tepeng. Yes, another 2 points met, Titi Ricudo. 6-2, Tepeng. Ready today dyan. Ayan, 4-6 in favor po, Tepeng. 4-6, Tepeng. 5 minutes and 42 sa the first quarter. Yun, another 2 points, Tepeng. 8-4, Tepeng.
Tidak mo na si Pupo. Ayan, 4-10. 4-10 in favor po Ititepeng. 5 minutes left sa ating first quarter. Nakalapit lang ako. Narigriga labas yung maagas. Ano po? Nasakit talaga niya eh. Yun, another 2 points, Tepeng. 12-4, Tepeng. Offensive foul minutes, number 3. Salat Abasal, Serra Martinez. Nakita mo. Yun, another 2 points. Tepeng, 4-14, 10-point lead. Tepeng, 2 minutes and 20 sa ating first quarter. Dress. Ayan, 3 points by 22. 7-14. Tepeng. Last man. Tres, no good. Nakabsut. 2 minutes and 29 sa ating first quarter. 7-14, Tepeng.
mga points. Naikuana, napilak ko. Napilak ko. Nagsakit. Yes, another 2 points. Tepeng. 7-16. 7-16 in favor po iti Tepeng. 1 minute and 35 sa ating first quarter. Another 2 points. One minute 27 seconds sa ating first quarter. 18-7, Tepeng. Nay, ala anak ko, alwada nyo. Agso mano. $17, no good. Last 50 seconds left sa ating first quarter. 7-18, Tepeng. Another 2 points, Tepeng. 7-20, Tepeng. Plus 20 seconds left, first quarter. Ayan, 7-22, Tepeng.
And there's no numero Mr. Gabriel Reca. The second. Ayan, second quarter na po tayo. 7:22, Tepeng. Yeah. 24-7, Tepeng. Yun. Another 2 points by Medicine. 26-7. 26-7. Tepeng. 7 minutes left sa ating second quarter. Another 2 points by La Cuesta. 28-7. Tepeng. 6 minutes and 40 sa ating second quarter. Kano laban nyo man o? Este. Pero es. Santang mo ito. Buya ka, gipal. Santang mo tagi ayam mo. Kasi mo ito sa lupong mo. Huwag ka mo ito eh. Mama. Buya ka, buya ka. Matang. Okay. Nene. Ayan, 8:28. 8:28, Tepeng. Last 6 minutes left sa ating second quarter. And now, Apay. Siya ko dati mata nagsakit. Ayun, another 2 points. 10-28. 10-28. Tepeng. 5 minutes and 40 seconds sa ating second quarter. Another 2 points. Tepeng. 10-30. Bainte, diba? 10-30. Tepeng.
Itoy! La 3 points. Nagkapsut ang bibi eh. Ni. Wala ta 13. Sure. Nakapsut ka ta bibi. Lapanen. Another 2 points, Tepeng. 10-32. Tepeng. 4 minutes, 20 seconds at the second quarter. Nay, maupitan na katang. Another 2 points, Tepeng. 10-34. Tepeng na apo. Asyam. Di na makikita ang pasaan danino eh. Yun, plus 1 point, Tepeng. 10-35, Tepeng. Tres, no good. Yes, another 2 points, Tepeng. 10-39 in favor po to Tepeng. 1 minute and 50 seconds at the second quarter. Play. Yun, another 2 points, Tepeng.
43, 10, 43. Tepeng, last 1 minute left sa ating second quarter. Yun, first attempt ni 18. Another 1 point. Tepeng. Ten 44, 10-44, Tepeng. Ayan, 48-10. Tepeng. Last 40 seconds sa ating second quarter. Seven ngayon, look good. Nehaan. Inay. Yun. 10-50 in favor po Tepeng. Request another 2 point, Tepeng. 10 seconds left sa ating second quarter. 52-10, Tepeng. Bote ko maitod da Jane ito ikasya Jane siya sa kana tamailo. Ayan, 10:52, Tepeng, end of the second quarter.
Number 3. That's that. Yun, another 2-point step peng. 12:54. 12:54 step peng. Two points again by Medicine. 56-12 step peng. Yun, naka-score din ang Rekudo. 14:56 step peng. Akan na. Ang pagbabalik na player. 14:58 step peng. 6 minutes and 36 sa ating third quarter. Anen. Number 15. Last time we used to do seconds. Uy, napan. Number 8 again, second, yes. 16, this is a 1660. Tepeng. Ang sakit na magkapo. Naman pala sa isang electric niya. Cellphone ko. Alak ko dyan ang glass kong bigyan. Ayan, 5 minutes and 40 seconds sa ating third quarter. 16-64 pa rin in favor of Tepeng. La ikis lata ko madre. Ikis, number 13, napanan, 3 points, no good. Yeah, Barbosa, no. Ayan, volleyball. Number 13 ngayon. Go, baby. Nabuhanin. Wala ta. Tapos. Ada coach da.
ni Cesar, the escape fed, ay charma ko na kuma. At na ni Cesar Ines nga coach na. Kapultit amin nun. Last 4 minutes. Last 4 minutes sa ating third quarter. 16-64. 16-64. Tepeng. 3 points. 3 points. Rikudo. Awan. 1964. 1964. Tepeng. Nakapsot anak ko. Pigpig sam to maminsampay. Pigpig sam basit. 3 minutes and 12 sa ating third quarter. 1964 Tepeng. Number 15 ngayon, Romaro Gasa. Anen, shoot! Shoot mo anak ko. Shoot! 15-22, 3 points by number 22. No good. Oh. Ipigpig sa yung amin na puro nagtapsok lagi na 3 points yun. 66-19. Tepeng. Nagawad na kay Pelang Mano. 68-19. Tepeng. Ayan, plus 1 point Rikudo. 20-68 Tepeng. Plus 2 minutes left sa ating third quarter. Yun, another 2 points by number 15 Rikudo. 22-68 Tepeng.
Yun, another 2 points, Tepeng. Ay, Kudo. 24-68. Tepeng. Last 56 seconds sa ating third quarter. Barbosa. 70-24. Tepeng. Last 45 minutes. Ball number 3. Last 1 minute more nothing. Ball number 2. Yes, another 2 points, Tepeng. 72-24. Tepeng. Another 2 points, Metri Kudo. 26-72. Tepeng. Ball number 3. Last 18 seconds. 80 seconds. Rafael Barbosa. Let's go. Rafael. 28-74. Tepeng. Anderson Robert. John. Napadalas ka, Vic. Richard. Jai. Thank you. Alas 9, gaya mo. Yun. 3 points. Tepeng. 28-79. Tepeng. Nay, nagpunchas. $15 ngayon.
28-87, Tepeng. Yes, another 2 points. Ekudo. 87-30, Tepeng. Yun, 2 points again, Tepeng. 30-89, Tepeng. Sudah kong patay oras yun. Yung record ko na.
Last 10 shoot. $32.95. Tepeng. Ang lalagan! Ang lalagan! Last 12 minutes. Hindi na pinagbigyan. Doon na magpatalo. Last 28 minutes. So ayan, congratulations Tepeng. 104-34 T-score. 104-34 Tepeng.